the P-Master. You're looking super. Thank you. Hana atia? Mbona umevaa kama baba? Todo ne birthday ya baba. By the way. Secret in consolidarity. Consolidarity. In consolidation ya baba. Or in solidarity. In solidarity. Yes. Ya baba tugikungwira birthday ya baba. Ya miaka 80. Oh my goodness. Yes, Baba is celebrating 80 years. The enigma himself. Yes. 81 years. The charisma man. The unfallable. Oh my goodness. Unbogable. Unbeatable. Baba. Arakogwera miaka 80. Nakayahia na miaka 50. He's not getting old. No, he looks 50 to me. When you want muthuri wa miaka 80 ehadite wega gwa rungarite we. Ne haria Nairobi. Arokorwo egicagi na miaka yo 80. Kuria gwito thubukia 80. Ndirakwira baba egikorwo egicagi na 80. Thaici angirathia inamiririo. Niki guthie mugonda. Miaka 80. Hatire handu hatangira mutura. Thaici. Nagwikira go wira niguo rehaga mazoezi ukona joint ciaku ni cioka wega kira kiramuteithia kiramuguna tha ici baba ena miaka yo ena yo 80 nigukorwo wa mbere ena Nairobi na ena tuindo no igua gathia guthondekerwo na guku Dubai agathi guthondekerwo America ndakwira korwo egicagi thubukia na thiaga subukia dispensary aturo ni mahende thaici angirathia na mutirima na no ne muraihu baba thaici angire muinamu agithiaga ina miaka 80 no gukira go gicagi ni kuo andu mariaga riri irio cia kinduire ne kwega ni ukuri irio cia kinduire na maundu ta mau no ni hari difference no kira kimugemetie ri ni tuindo ona na tuindo tukamutheura toru menya korwo egicagi thaici angire kambia githoma ngathiti akiumerire tena na nginukaga thainye muriu akeinaga waigo ada baba miaka 80 years korwo egicagi ona ndangithurwo nginya headman ona nyumba 10 ndangiheo no ruko egicagi na miaka 80 riu niwe ngiruga muratina. But a leader is always a leader. Mutongoria kionekanaga oneko kana ku miaka 80 ri muni ambagia kuriganirwo uguo ndangiheo handu harabatara kuririkanwo riu kiria gikane kurengithia kiande Ogeiguaga mzima nararegerwo kiande kaigua akaitwite baba wira ucio no heirwo baba no woroka kurengithia miaka 80 aikorwo maito ena 67 na ndokeria thimu thaici kunjana yaturwo ni kuguru ihindi ri tena 67 ri na njira ihindi haho athie dispensary thubukia ri ni mundu wa miaka 80. Oh baba at 80 miaka wena miaka 80 wahuragira ciana ciaku ciothe thi mundu menya no gwititie mbia kiriganero muzima ndaigua hagetura no mundu mire ngiri karorwo ukahurirwa njoroge gwenda uhe ngiri thie thibitari ugaikara hanini ukahurira wa ngari ugithia tano ri ucokaire he muzima baba ndagigutumira ni undumeire Doronire uria na tembea governor akiuga ni erega gutumira mbeca kuria kwa weta muthuri ucio baba wa weta kire kuriganirwo ndarigirwo atiriri egutengura muthuri na ni mbere yake ni kuriganirwo etitie ciana ciake ciothe akariganirwo arata
na no ge save mundu ri taru tumenyanite nawe ri taru no go save riu arataku oko ni njoroge ngamu save njoroge mzima nigetha ngaririkana kana menyire mwe nawe riu papa wa Weta ri asivete na tembea Weta riu andika Weta ri rikarehe nginya na tembea na papa. Oh my goodness. Nitumeko from sini papa. Akona ndakaguraria mzaya agaikia. Oh my goodness. Kumbe nake mzaya siragia tia muriu ni undu wa kiugo Weta. It's a happy birthday Baba Raila Amolo Odinga. Happy birthday. At 18 na tukamwendera uhotani githurano-ini kia ngwataniro ya urumwe wa kimabũrũri gĩtaro-inĩ kia African Union corona uhotani muthi ni mweri utororete wa February. Ta imagine ena miaka 80 ni aretha gite kia AUAC 80 African Union ni athuria igana akwa mena miaka 8 maretha giti koma guikiria 8 na etha giti na umenye angikihitia giti kiu ni ucoka gukura ni akarogama president by the gatiba yugite atia president afatie gukorwo kuma 35 maximum maximum miaka matiguaga maximum no uthie okay ginya wena igana okay it's a happy birthday to Baba ru menye githurano ni how many years? Of course 2027. That is 3 years to come. Ama 2 years. Akoro ita 2. Asoke aigire ona gite kiu ita 2 tucoke tumuhe miaka 10. Na Mugabe ari okuona ari sawa. Na ita 2. Na ita 2 akiri muthuri urathana mukamaka. Na ita 2 akiri ho na heragwo niho climax. Eni ohoro. Life starts at 92. Stacey, how are you doing? Happy New Year. Tutire turona na mwaka mweru. Happy New Year, Catherine. Happy to see you. Good to see you too. Tweregaine December mabura-ine. By the tweregaine o Christmas. Very good. Githii uguo ngigotiga. Gicoka ngikoigwa ringi. Okay, igwa ke weekend. Ngikoigwa weekend guku. Tucafite live band kuroria. Ukarwe botokoine. Ni ndimakaga. Katari ucaba wira gucaba wira. Kaende. Katambe. It's a happy new year to you guys. Happy New Year to you too. Yes, dia keigira githai-ini giki tunyitirire mundu gwitwo BBT ginyagia cihande wega thaa 8 na ni ndagiuka haha na ndrona kwina kiondo ki haha na by the way BBT yako wapi? Thank you very much. Guragia uri njuria ri. Ni uguo turaria nawe tuhitanitie na BBT. Oh my goodness. Yes. What the hell? Yes. Na mwaka mweru kiri tora neguo cai riu. Tunywe wi cai. Na itharia cai. Ukireherwo ni Baba. Iko sawa. Ni irari. Yes. Turatigana na BBT wega muno. Yes. Na ndiratigana na ingira bathi cia kwao. No ndananjira ati ndeguka umuthi. Ni ndamuhurira kiroko ndamuria BBT. No wire andu aria angi othe nduguka no ndunginjira. Oh my. Ajira ndakuhuria ndakora wi mteja. Ndamira by the way thimu yakwa ni iratuikite mteja for some time. Ajira riu wacoka mteja ri urenda hurire maito guo. Haya. Ikaye gutuhuka. Ni ndanyitwo ni sukari. Ndabatia sukari. Tareka ngwire. Aratuhenia ati athire kurihira mwana cukuru. Na gutire mundu utoira ni augire mitambo-ini. Mbeca cia bithi aragirite Dubai. Ndare Dubai. Na BBT ni tuwe wira wake. Aturite cuirire marori guku. Magithogoro. Akiraniti uguo. Agiethambia. Kuri andu. Mucara naguo. Ruruka rwa Ibrahim. Mbeca cia muthoni akire cia nguo. Takira uria cukuru. Akira nguo kira goko nguo na irato handbag manukato ya njekeke bithi ni tuyagiraga Dubai. Abotiga manukato ya njekeke ni gani? Cikiria maya muhura njekeke mundu anuke wega. Inaitwa njekeke. Manukato ya njekeke. Na ya mange magoroi. Kugo mbeca ciothe ni kou. Mbeca cia muthoni BBT ona mamuona cia kene cia nguo manasi na irato. Tutha tundu ta tuuro thario. To handbag. Marato magikiraga haha Friday. Inyatha. Makuo maraihu uguo. We. Yes. Kairo thario rwi bei. Rutiguragwo. Okay. Ndiyo mu Catholic. Ni agatwira no ni njui indo ciake nguo mbeca ciake ni cia nguo. Thukuru ni tui arari kugira bithi. Mwaka uyu BBT ti wa gutuhuka ni 2025. Yes. Ona ni angenjuria uguo anjuria ri no nginya njiri andu. Kazi yake pesa yake ni ya nguo.
pesa yake ni ya manukato fithi ni tu orihaga atira henia raini ni akiriha bengi no rihaga kauna gaca aragire kugira bia Dubai eni kwao kaena kimzai ko Dubai kana eni hey sio be metagwa baby baba metagwa ke baby daddy wewe wameta baby baba Gicabanio 101 arari kugira ona yugire mitambo ine na kimawira tane muno na arara ndi gukuira 645 abotige baby daddy ikaraga Dubai na riu mbeca icio agira bithi we na man ekuriha bibi okae murihire okage mwandikire ceki okay twagithia kigithege baby daddy anekerwo ceki ucio ndangiheo mbeca kaci ni ekugura nguo ati atarirwo mbeca o bari baby t no atene cia bithi arathia akagwa kiria moru-ine ni athie acere orio namba ya cukuru irihwo anekerwo rithiti oke atware thukuru mwaka uyu ni wa kwihokeka yes riu acenjie nyacenjetie yes ni no ucio ndakimwitikia baby daddy oh my yes uguo niguo na reke nguire undu ngidacuke guthoma riu mwega no horo ucio ni wega mugetha baby daddy matari guku bururi taru kwi andu mahoreirio thimu thaici back to school ona he mutumia rucini ukugaga mbuburoti gwitu ndaragitwarirwo kiria weekend yothe kuma 31st yothe maturite ikeno wiki yo no wiki irahanaga ya ikeno yes ena mizinga iri nyumba mutumia no ndari bithi ndagurire mwana handbag ndagurire mwana bag ya cukuru riu akorokete gwakwa arenda atia ati kana ndina bag igire tucenjanie na muzinga urakihonokire new year niguo ndiramwira nie maundu mau ndiranyua riu na bag igire ndire ndakigura bag igire ciake atu na bag igire ma tucenjanie na muzinga we haha aragurite muzinga kinya aratigara extra kugurirwo no ndaheirwo bia ni makaunti no bia ndanairwo ainugire na ki riu mwana hau bagi ni ndaruku ima no nena muzinga warathie bro tajwa uria o wa iguru no etikire no akona bagi igire mademo ni anyua njohi basi tukinengere matano ngune muzinga ono wa 3,000 mahe matano nekoru back to school tondu mumagaririo mukiururio guku no ndwaririkanire gwitia kindu we no kuria wariaga handu wetie mbeca wihithire we no kunyua wanyuaga ukamwira atiriri lakini ujue babe narudisha mtoi Januari akwira Januari iko bali we kunyua maisha no maya weterio kiguku kwa kienyeji haria siboti nguku okorio utakunywa nini nataka cocktail kaneo wale ukaririkana fithi na ujue babe nisijalipia mtoto fees usijali yoni mambo ya Januari potulia mwarogia mwakari thigoko ya Januari tariki 2 ona akiakiririkana ni ari ciana ara statement akiona uria nangite mbeca agwikia blocklist gathimo broko hoya arata thimu ebu ni jaribu na yako nione kama yako wahura na ene kaingira Nĩkĩo tũrenda atumia makerutĩra wĩra na makethera mbia. Yes. Rĩu mũndũ ena rĩrĩ wĩna bucket ya ngũkũ nyũmba. Ici cigũragwo ciĩ bucket 6 pisa na 7 pisa no ndũrĩ handbag. Ũrathi gwĩka butter trade ya bagi ya cukuru. Ũraikũrũka kwake atĩka rũcinĩ unaweza kuwa na bag mbili nikupatie piece mbili za kuku. Imagine kona kuku hapo lakini mtu yeye hana bag. Ama utachukua soda. Ama utachukua hii soda kubwa basi unisaidie na nini na kitabu ya 82 pages.
Ai muthikiriria kaba gwibanga mambura-ini ma thiguku tondu ni gucoka urire na turenda gukuria haria Kameme FM official uratwara mwana waku ku thukuru uria uramutwara na ndumiriri yaku ya kumwendera mawega makiria back to school kiumia giki tugitwara ciana citu thukuru twaranirie hau Kameme FM official station yakira update iyo nigetha tugitambure cukuru arimu aria maturoragira ciana magatuthomithiria ciana ndiramenya kwina uhoro wa grade 7 uhoro wa grade 9 tukorwo na mugeni githai-ini giki kingi tukorwo tukirunga maingi mege mainie na CBC. Oh my goodness, what a morning muthikiriria murata mwaka uyu turauga ni positive vibes alone. Yes, maundu maria mothe makoinyagiriria te gutinda ugiciria uhoro wamo huthia maundu na undu ucio turawiriragiria gwika ri ambia kuwika thaa ici on a very sober mind utuike mundu visionary. Very good. Andika kioneki giaku na namba nene. Amen. Ucoke utigirire kioneki giaku ni kiahi undu wahinga tick. Undu wahinga tick. No ndo handu turathire ndatumitwo ni mundu witagwo Simon Murashia. Yes. Twathiete na madamu witagwo G Murashia, Georgina Murashia. Yes. Madamu uria watubundithirie ri wakuma gwa kabuni ho ne ari etagwo Face of Kenya arutire kanyamo ga tissue karia ga thiini ona kanyamo karia ga tissue watumira tissue atire kanyamo gatigaraga kahana o kagotoni karaudi komo. Yes, agitwira ithuothe tunyite twikire ritho-ini u wekira ritho-ini rimwe nduri kindu kingi wonaga mbere peke yake. Aratwira focus 2025 focus ndugetikire distraction yone imwe. Very good. Hallelujah. Riu nani kiria nguhoya ri nona team Kameme FM official tondu twi ndugu muno ri hetu mundu turia turumanaga ndikwenda kuona negative vibes ngirugamirira show ino nimomerete na baby T negativity hatutaki hinde ha mathaa meri matatu ona turandikire ira negativity is a no in 2025. Yes. So ni ndi haha ngandikwo ngahetukio ngoneka no ngoro ndi Kameme-ini na ngendo muno ni macambiki na ngagiuka kunyitirira show ino kugwo andu aria negative vibes ta andu aria twari nao 2024 please we need positive vibes only neki ndwe neki kirio handaga no ukagetha niguo wa mbere umenye uguo whatever you plant you shall reap whether you like it or not. Na thina wa kuhanda na kugetha ni umwe ukihandaga thanda kamwe ka mbembe ri ugethaga na makonia ndakwira ukora mbembe rutite kimuca gukiyuire mbembe no wahandire gathanda kau kamwe uguo menyerera muno kirio urahanda ndukanagethe na makonia wahanda mawega ukagetha na makonia. Na tugataragiria muthikiriria atiriri swing presenter ni mundu wa kurugamirira hindi ria mundu ucio atari kuo toguo waigua gatonya ndari kuo wahia nyu ni aingira wakora ni mwafuro wega ni ngaigira baby T ndari kuo agacoka rucio here mwe nyingagira mundu gwitwo Gathaia waini ni ukuigua wahia nyu ni aingirira mundu gwitwo Saimo kana Kata tuigithio uguo gitoero riria utari kuo kana ngoni. It's just it's free flowing. It's work ethics. Yes. Ndamenya githugu kabisa. So nothing personal. Irumia God. We are here just to have fun. My goodness. Na tugagucokeria ngatho muthikiriria we wabata kuna